My beloved brothers and Ia sisters, mota e motu hine here. I'm grateful Te oane iau I te teime I paraparoa tui o tau. Saturday evening I tu I session. te e tuho apure rano te heiheim hana maa o te amuir arhei. In his introduction to the I tui tāna o muar a I te amuir ai te ipoi poi. President Russell Ua M. parau Nelson, prek te Jerusalem Nelson e. quote, Nā te he heu a iwi ore. revelation No te mauira I roto I tōtou a au. your heart. E whariro I te amuir a. E amuir a hona. E te moe orehia. If you have not yet sought Mai te mea ai tā o tō, ia ni te opuru rā te waru o mai te ei no te tauturi o tō I o whaaro. would have you I te mea tā te whatu e hina aro I o whaaro o tō I te roar au te I ngā mahana epiti, so now. te ani nei au o tō yarawa I te nei. I have sought for that Wei miau I te hamai te ei rā, prepared a whaine nei iau I te whaar I te heura no te e wharerei rā e o tō. visit with you. My earnest prayer Tāu pure u ana o is that you Iehoi, may receive ia whari o tō I te reira he heura no mai I te atuara. the way to receive revelation Ai te I tau I te whanhora no te whar I te heura no o mai I te atuara, mai atamu mai eo ewa. has been the same Mai te rira atoa no te mo tawini atoa te whatu te pihia, mai mut ara e taro mai to tato nei ana tau. same for you. Ho e ahuru no o tō e no, It is always done e rawe no hia te rira, emphasizing nārato I te whaahipara I te whaaro. the teenage Joseph Smith Warau ai te whaaro o te tamaiti api o io te whatemita no te ani I te oe wira I te atua. believing that God Ma te te aturi e would answer e his pahono mai te atua I te hin aro tōna aau. the answer that came. Ua tau I te pahono rā I te ao nei. He wanted to know what O hin aro o ia I te e hat e tare tia tāna e apeti atu no te tā mai ana I te ara. he received. Nā te pahono rā tāna I whar I whai tutu I ana I tā maunoa I te ui I te mauwira mait e atua e I whaohipa I te mohe heu rā tā mau e amatāra. Your experience E nehe hea tō 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 I te rā e tupu mai te rira I ruto I te I amuira. if you have questions, E mauwira tā o tō o tā o tō e imi nei I te pahono rā. you have at least enough Wanau ai tō tō whāro no te te aturi e whari o tō I te mo pahono rā no o mai te whatura nārto mai tōna mo tawini. not have the opportunity. Ai tato o tō e teime no te ani ma te reo pūwai I te mo pahono rā a te whea o. E nen he rā tā o tō e ani I te o tō metua here nārto I te pure. I know from experience Wai te au nārto I te hipatau I rawe e taimai te mo pahono rā no te whaatano I nia I te o tō mo hinaro e te o tō whainine rā pai warua. if you need an answer Mai te mea e hinaro o tō I te o e pahono rā whauwha no tō o tō ora mai te e mure ore, aorera no vetei is more e mea papu a te pahono rā I te taimai. yet even then you may receive No atura I te rira e nen he o tō e whari mai ai o te whatemita e te pahono rā ma te whaoro mai. if your faith in Jesus Mai te mea o tamaru tō o tō whaaro ia I tu mitia I tō o tō aau mauti tāna tarehara e hei atu tō o tō tiara more able ia whari e te mau humhu o te varua e pahono rā I tā o tō mau pure. your prayers. My personal Tō iho I te rā o Iehoi e mea maramara mamai te reo I te hei e te papu I roto I tō varua I whari an ai au I te hau roto when I feel e te ho e whahaiara I mua I tin aro o te whatu. to me the clearest E nen he te ie man au haia e whaata mai te hia mai te ie of when I ia tupu rā tō e hin aro is saying I e only want hatou. what you want, not what I want. That feeling of humility Te ie can whanhor ano te be heura best described o te tumu ia o tō e wharo wai I te whea a o ia hapi I roto I te amuira I te mea te parahia te hapi rā why you will hear speakers tumu teach a te metia. as you have in this conference what is called the doctrine of Christ. E tai mai te Revelation heura comes to iau I te whaito o te hapi rā tumu a te metia ta tātou e tū I roto I tō tātou a au the doctrine of e ta tātou whaahipara I te reira. and implement it in our lives. You remember Te from the hamanora Book of Mormon o tau I roto I te puta moromona taught us
Wahapi nefi i tātou e, te whaaro ia yetu metia, o te tawiria, o te heura, o te promau, e te tawiri, no te apapu e, te penei tātou i te rata ira a te whaora. Ua papai nefi i te mauprau i muri nei, e rawer hei tene te re hou te whanau rau i tu metia i te tahoti nei. Te parau atura te maumer hei nārto i te mana o te waru maitai. Nō reira, e parau ai rato i te parau a te metia. Nō reira, a pōpou na otou i te parau a te metia in hahoi, e whaite te parau a te metia i otou i te maumea ta otou e hapao. E tēnei, parau anei au i tēnei mō parau ai te iti e i otou i te reira. Nō te mea aore i otou i titau, aore i pātoto. Nō reira e ore ai otou e aratahi ai i roto i te maramarama, i puera otou i roto i te pōiri e te ai. Nā hoi, te prof ahau atu nei au i otou e, ua tēana otou i te au e ara, e whāriho i te waru maitai, nā te reira e whaite i otou i te momea o tā otou e rawe. Inha, o te parauia te e ate metia. E ore horohi atua te parau, e whaite o ie iānei sho i otou i roto i te tino nei. E whaite o ie iānei sho i otou i roto i te tino nei, te momea tāna e whaite i otou ra, i hapa otou i te reira e te ai. E parau mai te whatu i tātou i te momea nārto mai i tōna mō tawini i te imhana, e i te momhana e muri nei. E parau mai o ia i tātou i te hupata tātou e rawe. E ta te whaora e tuo mai i te mau whaauer ai o tō e iau. Vai tāna i hapi ia e ria ha? Wana o maira o ia, a haere, e nia i tō maua ati anuai i te aro o Jehova. E inha uhare hora Jehova nā reira hio, o te mataitei hora e eta. I te apararit a e te maua, e te wawahit a e te mato i mua i te aro o Jehova. Aitara Jehova i roto i taua mataira. E mure era te matai o te awewe whenua i hora. Aitara Jehova i roto i tau awewe a whenuara. E oti era te awewe a whenua e auhei. Aitara Jehova i roto i tau auheira. E oti era te auhei e reoiti hei maira. E whaaro anei tātou aure rā aita te turuia o tō tātou whaaro iana. Ma te whaaro nau ai, e ani tātou i tiarata i rā matahina e haere e rawe i tāna e ani mai. O whaahotu i a tātou i te whaaro no te ite te maumeat o tāna e ani mai. E riro ia e hamait e rā noe te e enhene he tātou e tāmahia i rito i te whanhaur a Māoti tōna here i tātou. Nā rato i tō tātou whaaro ia i tu metia, e ani tātou i te mōpahano rā i te metua, e horoa toa mai te reira whaaro i te oe tamaru rā te whaora, ia ti e tātou i a whaaro i tāna mōarata i rā, e a tupu tina aro mau e te oa i hapao. E reira tātou e himene ai, e te mōparau o te himene ma te oa, no atu te teimha o te hipa. Au e te oa e. Hei noa tu te waira, tāpi i rā tumu a te metia i ruti tō tātou ora rā e tō tātou a au. Hei noa tu atu tō tātou i te rā i tere e te maita i hei e no te whaia te ore a i whari i tā maita i rā o te whaaro i tu metia, aure rā te taut o nei no te tape e te reira. E ere te mea ohia i hapa o i te mo whaau rā te whatu ma te whaaro ore e te aturi ore iana. Ia moean a te whaaro o tei i ruti i te whaora, e nen he rato e aro i tāna parau au, ma te parau i te maitai e ino e maitai. No te ape i te reira haperhei, e me fofa a ia tuati te heura ta te tātai show e whari in e te mo hapira a te whatu e a tāna mau perofeta. E te mau ta e te mo tuahine, ki te hui a te whaaro no te apao i te mo whaauera a te whatu. Ki te hui a te whaaro ia yetu metia, no te tawini ia tei e nona. Ki te hui a te whaaro no te hare e hapi i tāna evaneria. E ia pupu i te reira i te motata i te enhen he whari i te reo o te warua. E enhen he e patoi i te paramau o te poroi.
Te rā, mai te mea e whaohi patato i tō tātou whaaro i te metia, e pe i tōna perewhata ora, e rahi atua te whaaro nā te ao nei. Nārto i te ihi anoha, penei a e rahi atua te motamari a te atua e whaaro, e ite i te parawa te atua, i te i hope hepitama, i te tei atu nā mahana epiti o te amu. Nārto i te whaaro e hare noa i te rahi, o te tāretia e te patiria teie no te whatu i e whenua nei. E rehea ku te tātai au whoi te tua ahuru, e te o no te tauturu te whai ana ai ore, nā tu e te wharere nei te momero i tō rato i hio mō tamatara. Ma te whaaro e, nā ietu metia rato ipi, wei te hia i te mō miti ona re nā te ao nei, i te mō rawea no te wharuru i te mō tamatara. Te whaatupuhia e te OMIP, ma te rauer ai te rera ma te tuitu e te ananata. E i roto i tā rātou tautor arhaia, wa pua i whaahau tō rātou whaaro. Wa riro te pato i rā e te mō tamatara e i repo ora no te tupu rā i te rei o te whaaro. Wa wai paramau noa te reira, mai te omuar a mai a o te whahau rā mai e te whatiarahia te taretia a te whatu. Te mea ta Pretini Charles Q. Cannon i parau e rā e te tau, e parau mauia i te imhana. E wainua te reira e tēnu atu i te teime e here mai e te whaoraisho e whaatere tāna e taretia e tōna motata. Nā te apao i te evaneria e aratai i te tata i rutu i te oe au taati rā whatataroa e te here i te whatu. E ha mau te reira i te oe tuati rā piriroa i rutu pu i te tata i e whenua nei e tō tātou raunui inia i te rei. E horo o mai te reira i te waru o tata i te oe mana o te aturi papu i te mana hope. E i tōna hinaro i a wharo e i a pahano i te mau taparu a te whea e te aturi iana. E te mau teime tamatara e te ati aita e ho tō te i e te aturi rā. E he te mau whiwhi. E tupu mai in e ki tātou e aure rā, in e te nuna. E he te ati e hapeapea. E i reira, e tāhuri te aturi rā o te tata, te rā, i te wahai o whan o te tata, i te mau mait e tat e wanere i horo mai, e parheira papu ia tō ratou, e tein ia tō ratou awa i te oe papa au ewe ore. Close quote. It is my Te whai te papu testimony nei au e, te papa e te hia nei e tātou, tō tātou ia i te rā papu e o Ietu te metia. E natei e taretia tāna i show e whatere nei, e te Pretini Russell M. Nelson o tāna ia perwheta ora i te imhana. Te imi nei e te whari nei te Pretini Nelson i te arta i rā noo mai i te whatura. Wariro ia e hiora nou no te imi a i tau arata i ara ma te hinaro papu ia pē i te reira. Tau a hinaro papu ra i hapao i te arata i rā te whatu. Te rotoia i te au o te whea atoa i paraparau mai, aure rā o te paraparau mai, o te pure mai, aure rā o te himene mai i roto i te amu i arhei a tāna e taretia. Te pure nei iau, ia ite te mau tata na te awat o nei, e mata i te mai nei, aure rā e whaaro mai nei te amu i rā, i te here o te whatu no ratou. O pahono mai tō tātou metua i te aura i tā upure, ia te iau ia i te a i te hoe tuaiti o te here o te whaora no oto, e tōna here i tōna metua i te aura, tō tātou metua i te aura. Te whaai te papu nei au e, te ora nei Ietu metia. O ia tō tātou whaora, e tō tātou taraihara. Te ie tāna e taretia. O ia te upo o te reira. Ua whā tinoro mai o ia e tōna metua i te aura, iei o te whatemita, i roto i te euru rā au i niota. O whahoi hia mai te ewanere a Ietu metia e tōna au tauara, nārto i te mau ea no te rei. Nārto i te mana o te waru maitei, wai te au e parau mau. Te pure nei au, iaro atu ai o tō te reira i te rā papu.
Te pure nei iau, iani o toi te metua I te ora I te whaaro ia ietu metia, tā o tō e titau nei, no te rawe, e no te apa o I te mo whawhaura, o te whatia I te waro mai ei, ia riro e hoa tamau no o tō. Te waihotu nei au, I tō here e tō I te rai o tō, nār toi te iwa o ietu metia. Amene.